I po svim ljudi dobrodošli još jednu epizodu GTA San Andreasa. Ako se sjećate, mislim da sjećate se, jeste možda gledali moju prošlu epizodu, a danas napokon ćemo imati svoje teritorije i to će mi biti jako drago. I sada napokon idemo kod misiju tu kod svita i idemo osvajati Glen Park. Uz to još ako ste uživjeli u ovom videu, ostavite like, barem pokušavam doći do 10 lajkova, pretplatite nas na moj kanal i to bi bilo to, a sada idemo vidjeti što nas ovdje čeka. Vi ćete se baba, idemo. Dobar mi. Ok, dali smo ammunition, ok, tu možemo kupovati oružje, armora i to sve što nemamo. Bez brige, ja ću ovdje kupiti. Park, which is Balls territory. Nema veze, ništa ćemo mi Balls ovdje, samo tako. You must take out the enemy gang to gain this territory as your own. Znači moram ja sam, pa nema švrke, ja ću to bez problema. Okej, napravi idem u ammunition, trebam ići. Trebam se barem kupiti možda micro SMG skupiti. Nećem trebati puno metaka, ono je dosta. $1000 sam potrošio. Pošto ću osvajati teritorija, imam još granate, ukazat ću vam gdje ih možete nabaviti, samo tako je dao. I jučer sam snimio još jedan video, ali plus u tom videu sam još špricao one spreje, znate one sprejeve. I došao sam do 99 sprejeva, ali nisam mogao naći prošloga. I još plus toga dok sam to snimio, nešto nije bilo u redu sa videom, nisam ga mogao rendovati, tako da nisam uopće mogao to nabaciti na YouTube. Ako želite, mogu vam ponovno pokazati gdje se sve nalazi, samo napišite dolje u komentarima. Evo Balls. Jer mene su uvijek Balls pucali. Dođi. Daj mi pare. Gote. Ubij. Neki si krivo pucaš. Tako. Dolaze Balls. Dolaze. Ne možeš se ti protiv mene boriti. Vi imate palicu. Ok. Idemo onda ovako se boriti, može? Gotov si. Bolje spreje dok još možeš. Imate vi novaca. Samo što nećete. Plaćete ništa. Ok, idemo. Idemo onda. Ok, to već imamo možda oružje, ali nema veze. Ovdje ima para, ovdje bi se mogao imati jako puno oružja. Pa ovo je jako sam, pa taj teritorija lagano svojim. To je to. Opa. Ovo bi valjda trebao biti treći val, vidit ćemo. Niko. Hvala. Ovo je hud moj već. Ok pa. Ne izgleda tako teško osvojiti taj hud. Idemo još jedan hud. Idemo još jedan mi hud osvojiti jer izgleda uopće teško. Pa to ako će imati palca na svakome, pa to ćemo mi osvojiti cijeli Los Santos ćemo tako osvojiti. Da, poslije ove misije ćemo još imati misije kod svita. Mislim da bi trebali jer, ne znam, još 3 ili možda 4 misije pa ćemo onda ići u grad, u drugi grad ćemo ići, tako reći, no. Vidi mene tamo, samo što me nema na motoru, šteta, da nema veze, ajde brže, možemo li. Ok, sad moramo malo čekati.
Dođi, odi dođi s njim, ajde. Budemo mi ti dva riješili, brate. Mi smo braćke, ne? Samo, slušajte. Bježite, imam 3 sekunde, 3, 2, 1, 0. Idemo osvojiti još jedan teritorij. Ovdje nije mjesto za balase. Ubite ga, to je to. Bravo, rasrećeni. Mi smo moji. Mi smo, da, ne znam da li sam ja ovdje možda špricao. I jesam. Okej, pa baš mi voli briga taj jedan. No tako ću ja naći to predstavljivicu. Okej. Okej, tu ih nema. Tu još ima dvojica. Dođite. To ćete izgubiti lagano. To ste gotovi, ti si gotovi ovdje. Nemoj palice, ovo neće biti dobro. Ne, šta ćete vi? I još jedan manje. SMG. Mi to propalica jedna. Ovo je bilo tek prvi val. Nije izgledalo tako lagano. Izgleda puno teži sada. To ovako samo bio prvo. Dobro, nema veze. Ja ću to riješiti, nema to. To nikakvih problema. 47 mi je fire. Ok. Moram pozorno. Ne! Ok, 47 imamo. 47 je najbolja puška u igrici. Mislim, M4 je dobro, ali ovo mi je među boljima. Ajde, dođite, ajde. Ajde, molim vas dođite, da se malo popucamo. CJ, ti mi doješ neko slabo kao tako pucaš, trebat ćemo te malo nabildati, ponovno. Jer staminu još nemaš do kraja. Ja hoću imati staminu, hoću imati do kraja i muscle do kraja. Hoću imati weapon skill i respekt i ovo zadnje. Ne želim to govoriti, mislim to su vam te tetovaže, kad ne imate jako puno tetovaže, onda to vam se zadnje podigne skroz do kraja. Čekaj, da li ovo treći val? Nije sigurno to treba, moguće da je. Pa gdje ćete vi, ajde, jedan manje. Još ovaj jedan, okej. Čekaj, koliko oni para imaju. Dođi svima, gospodine. Ti gospodine. Vidi ga. Respekt. To je moj put. Aha, krenut samo što. Što sam krenuo? Još jedan. Slušajte, nemojte se boriti sa mnom, treba će vam puno više od oružja. Treba će vam ljubav prema vašem hudu i to je jedan manje. Gdje ćete, gospodine? Šta se sakrili ovdje? Umriću, bježi si JK. Sada sam na puno, resto. Ja manje, drugi manje i treći manje. Pa meni ovo ide bez problema. Okej.
Idemo dalje. Op. Prosto gospodine. Gospodine. Pa gdje ćete gospodine? Samo sad ću ja riješiti vas i ovoga ću riješiti tako. Ne znam, evo još samo budem jedan hud riješio i onda ćemo ići. Samo malo gospodo. Okej. Znači želite igrati grubo? Nema problema, ja znam kako se možemo igrati jako grubo i to prejako grubo. Jedan gotov, ajde, vidite sin, da ti ja pokažem kako se puca. Sva sreća što imamo smoka i sve taj koji su me naučili pucati jer balasi su totalno. Kako se reći sam? Ne! Ubit će me! Ne! To je tek bila druga... Okej. Ovo već postaje ozbiljno, ovo već postaje preozbiljno. Na kraju će me još i ubiti, a ja ne želim da me ube. Okej. Sada smo puni energije i imamo svega najviše. Okej, ajde dečki da vas vidim, ajde. Da vidim što to imate u sebi. Osim da me ubijete. Da budem vam pokazao još kako možete zaraditi novca, ali prije taj ljudi treba naći. Ja treba 507, ha? I ovaj hud molim, okej, idem spremiti igru i idemo još jednu misiju riješiti kod svita. Okej, možda u putu ako budem negdje pucali balasi, nema problema. Onda ćemo osvojiti i taj hud, vidjeti kako se lijepo vidjeti od Grove Streeta, većinu toga. Okej, kažete još. Što je ovo blinka uopće? Što to blinka? Dobro, popijao CJ, ali nismo išli za pjevača. Moram sam ti izgazio, oprosti, bila je namjerno, baš bila namjerno. Okej. Pa gdje će oni to zauzeti? Pa ne... Ima ih previše. Okej. Ako sam ubio... Sve u trećem, bez to. Šta je sada? Shotgun ima. Ti se bojiš sa mnom pucati? Ja. Još jedan manje. Opa, gdje si brat? Okej, znači moram pasti. Pa upravo sve da svojim očima. Gospodine, zgazili ste me, nemojte da se to ponovi. Diler, okej, idemo mi kod dilera malo posuditi. Gdje si dileru, prijatelju stari? Kako? Oprostite, gospodo, ali sam njega morao ubiti. Učinio sam vama uslugu. Jer inače to je dilera, gospodo. I nemate pravo da me lovite, valjda znate. Ne pojma gdje se nalazi ta zadnja taga. Da neću. A ako će me možda negdje pustiti, onda ću to zauzeti. Ovako, nemam šta. Samo da se oni ponašaju lijepo i mirno prema meni. Idemo mi kod svita riješiti. Ma ne vidim tu rezišti, mislim, dobili smo u prošloj epizodi. Pazite! Ovo nije bilo dobro. Ovo apsolutno nije bilo dobro. O, evo, cura mi je doma. Kako ste, gospođo? Hey, how are you? Hey there, girl. I'm hungry. Let's eat. No bother, bitch. Evo, kupio si ti. Mislim, zgrobio. Zgrobio sam CJ. svijeće od jednog. Evo, može se.
O, šta mu odguravaš? Sve. Evo, vidiš ja troji se nabavljaju, danas pa ja to zbala se. To nije moj vidi dilera. Ain't it great round here? Ovdje su zgasli dilera, pošto on ima jako puno. A da, hoće imati onu pušku Desert Eagle, to je jedna od najjačih puška, inače u GTA San Andreas. Znači, malo počinjati 30.000, nadam se da će to zaraditi sljedeću emisiju, ako će mi svit i nešto dati. Ok, nećemo to gledati. What a great meal. To je bilo pivo. Romeo. To inače nije za malu djecu. Take me back to my Idemo place. i, ajde, sjedu u auto, onak mi već svit, čeka sigurno. 6 sati ujutro, molaš, meni paše. I ne znam da li sam ovdje unutra pošpricao sve. Taj će. I've had kids, but I gave them away. You gonna hang out again soon, huh? Može. Ajde, CJ. O, za prvi spoj će sam dobro prošao. Samo, ne znam da li sam ja tu unutra pošpricao. Ne znam da li se tu nalazi ili se nalazi negdje drugdje. Nisam totalno... A jesam. Šteta. Ne mogu naći tu jednu pušku, ali nikako da je nađem. Ama baš nikako. Ne znam gdje nisam pošpricao. Sva sam mjesta prešao od mogućih mjesta gdje bi mogli biti. Sva mjesta sam prešao. Sva. Dakle, ovdje budi i sad krećemo. Idemo, oprosti gospodine. Opa! Ovo je bolje od para. Okej. Još jedan dealer. Ne možeš tu prodavati drogu. Vidi koliko para, okej. 3000 sam pokupio, ma može. Čekaj, idem prije samo spremiti igru. Gdje se grosti vidjeti kako je. Prosti, ja samo moram otići i spremiti igru. Jer kao se tu pojavi se K47, tu se pojavi TC9, tu se pojavi shotgun, tu se pojavi oni flamethrower. Ićemo do house party i idemo dalje spremiti igru. Da i sada sam pospravio da se ne bi dogodilo kao i prošli put da se video ne bi snimao, jer onda bi fakat poludio. Okej. What's up, baby brother? What's happening? Pete, Tenpenny just came by. Said that one of them ballers that you and Smoke laid out, Lil Weasel, is getting buried and all the OGs gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral. Just like mamas. What up, family? Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real big. What up, kinfolk? Put Grove Street on the map for good. For life. All right, nigga. Grove Street for life. Let's roll. Okej, idemo onda. Sada se s nami igrao stični predloži da ipak smo mi vođe toga. We don't need some Može. allies. Dođi brate. You wanna get bust on? Let's roll, homie. Fam. In the pen, we play strip. Let's roll. For the Grove, dude. We gotta put work in. Idemo onda. Ajde. Idem samo, pišite li pomorate imeti mikro SMG, jel tak nešto, TC9, TC9. Idemo, ajde. We go around back to Left Upper Cross and sneak over the wall. Kane, ain't that cat front yard royalty? Okej, idemo onda. I opa. Try back on the cemetery before King arrives. To je to, pustite ih, ubite ih sve do zadnjih balasa. Ili ću ja? Evo i ovdje je jedan spray. Pa gdje? Gdje sam zaboravio jedan? Sve sam prešao od svih mogućih mjesta. I odmah u tom kutu je još jedan spray. I tamo isto je negdje jedan spray i samo ravno je unutra. Idemo onda. Idemo, mi ćemo riješiti sve to. Sve ćemo balase riješiti. Sve od mogućih mjesta sam prešao i ne mogu naći taj ljuti jedan spray. Znači, treba mi je 1 sat i nekoliko minuta da bi ja našao sve taj spray. 1 sat i nekoliko minuta. Mislim, ovo je bilo zbilja. Da, oprostite, ali... Da li je to tu?
We gotta get there early, CJ. Tu je! Ne mogu vjerovati! Napokon, morate vidjeti što će sad dogoditi. To je to! Napokon smo sve riješili. To je to! Obožavam ovu igricu, napokon smo našli. Napokon, ajde. Sjedajte brže, ajde. Brže, brže, ali ne mogu vjerovati da tako tu nisam vidio. Ovo je sada najbolja epizoda ikad. Sada ćete vidjeti što će se dogoditi. Nećemo svi. Sad nisi sretan, upravo imamo sada sve. Uspijemo sada je sve od Grove Streeta. Sada Grove Street postaje jači i bolji. Mislim da ću snimati još jedan video gdje ću vam pokazati vam bude lakše osvojiti Grove Street gdje se nalazi svi taj sprejevi. Ok, moram naći jedan Grove Street koji će imati SMG ovakav kakav ja imam. Ok. This is it, to je to. Ajde, to je to. Ti imaš... Ja imam najjače oružje, ok, ne to. Ovo AK-47, najbolja puška ikada. Joj, tak sam sretan što imam onih 100. Press not to see your gun staying in the position RG. Pa pete samo da se vratite ponovno u Grove Street. Neću još staviti. Vidite ovaj AK-47, CJ drži. Ok, ali ću vam pokazati što će se desiti u kući, što mi imamo. To je scan, a? Pa imamo ih samo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok, idemo, ajde, što vi možete? Gledaj to. Ništa bolje, gledaj. Tako skačeš, CJ! Pusti me. Ok. Ubit će mi još Kane. Ok, imamo ovaj shotgun. Jesi Kane? Gdje jesi? G's up. Nice one, CJ. I think it's the getaway car. You guys take out the rest of those balls. Ovo se nije smjelo dogoditi uopće. Uopće se ovo nije smjelo dogoditi. Sva sreća što smo spremili igru. Sva sreća. Ok. Nadam se da ću sada sjetiti gdje je ono. I ne smem zaboraviti. Ništa nećemo gledati. Ništa. Ok. Može. Good. Ok, ajde idemo. Opet ćemo ih ubiti. Sve. Idemo. Ajde. Jup. Stari, unutra, vidiš ovako. Da, ajde, bravo. I ti isto debili, idemo, ajde. Gas! Pravo, pali smo misiju, ali mislim da će ovaj video trajati 40 minuta ako i opet ne vodim prešao. Ok, idemo ponovno. Ali ponovno ovaj put isto trebamo sprijeti. Moram se sjetiti gdje je. Ok. Nije kada ću preći mjesto kad ću opet doma. Znači reći, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali i vidimo sljedeći puta. Pozdrav! Tako ću se reći. Ako vam sviđa ovaj serijal, ne znam ovo da sam to rekao, ostavite like, share i subscribe. Pretplatite se na kanal i sad druge moje videe. I ako vam se ne sviđa moj kanal, niti ne bi valjda došli do ovoga videa, tako da... Bilo bi mi jako drago da se pretplatite na moj kanal. I to bi bilo to što se tiče. Što ja kažem od vas. Muri. Bravo ja.
Vaj se ponosim to. Ok, tu je isti jedan sprej, to se sjećam. Idemo, ajde. Ok, taj sprej bi trebao biti točno... Ovdje. CJ, nemojte pucati molim. A stići će moje V100. Ali tak spray. Tako mi je dobro ta muzika kao se nešto jako dobro dogodi. Ok, moramo stići brže, ajde, debili, ajde. Nećemo kasti još, imamo 2 minute i 15 sekundi, tako rečemo. Ok ljudi, snimit ćemo mi ćemo riješiti ovu misiju, prosto što sam pao 2 puta, ali u sljedećoj epizodi potrudit ću se da idemo točno u drugi grad. Ok, vidjeli smo još... Ok, to smo sve vidjeli. Čekaj, ja ću imati sada ovu pušku, s tom ćemo pušku biti bolje 100%, ok, mogu li kako premotati video, mogu li... A ne mogu, baš moram gledati taj uvod. Pa što će mi taj uvod kada već znam što trebam napraviti? Mislim, da sam išao u borbu, ne bi više to prikazivali, ali morao bi potrošiti tonu para na svoje oružje. Ok, G i H, dobro. Ok. Idemo, isto. Opa. SMG, niko ne više precrti, Šta je? Gdje ćeš? Nećeš ubijati moje, nema šanse. Šta je Kane? Dvije. Slušaj Kane. I još si ovdje, a? Ne smijem Kane, bit će s autom. Ajde. Brži, ok. Ok, Kane. Šta je, Kane? Evo, budu pomogu. Ja ću se pobrinuti za njih da idu i oni sa mnom. Ovo ima shotgun. To je to. Nije više balasa, dečki, idemo. Ne, pucati Murijake, još će se više ljedica loviti. Ajde, Kane is dead, gets with home safely. A nema problema. Čekaj, balas ne mogu biti na... Ne veze, ja idem rano nego ona. I to bi bilo to. Niste ništa čuo, prosti. Bio sam prezaposlen ovime. Ovaj će epizod trajati pola sata. Ne mogu vjerovat, prva epizoda. Da, pišite mi malo zgodno u komentarima da vam se sviđaju ove duže epizode od pola sata, od 25 minuta ako vam se sviđaju. Pišite mi da ne sviđaju mi se duže epizode od pola sata, snimam ih od 15 minuta, ono zna. Bar koliko da minuta snimam jer ovoga ne znam. Gospođo, maknite se jer ću vas pogastiti. Gospođa je kriva, nisam ja kriv. Ok, idemo, opa. Kako je lijepo vidjeti grobu stričani na svojim teritorijima. Mamori, ja ne znam, ja sam profesionalac ovim vožnjama. Ok, krivo. Sada idemo. A mislim više ne snijem jednu epizodu, moram malo se ubijat. Imamo dosta teritorija da trebamo osvojiti. Nisam ja kriv. Okay. Man, we was a force back there. Everybody go home, stay low. We ain't seen each other all day. Copy? I'll catch you later, Carl. Može. Samo respekt. O, ma daj, nemoj mi zezat. Ok, da vam pokažem, moram vam pronaći jednog grostričana. Oh, so you think I'm a... Don't be a bitch. Grove Street needs you. Prove yourself. Grove needs you. Ok, See you on the street, homie. Če pokušavam naći jedan grostričana koji... Oh, cool, man. That's my homie right there. Ok, ja sam tvoj homie, ok.
Gdje su mikro SMG i to sve? Čekaj. Da ja nešto nisam krivo napravio. Samo malo. Idemo tu vam protiv naći jedan grow station da vidimo što se događa. Okej. Pa daj pokažite grow station kakvo oružje imate, pa ne mogu ostaviti gledatelji u neizvijestvu. Evo ga. Chronic Endo, come see me? Run along, dope slanger. What's up? Yo. Yeah, good, huh? Come on, pay me. I'm a career criminal. Yo, my dog. Evo, gledajte ovo. You cool, homie? SMG ima, ovo ima nož, a šta ti imaš? Samo malo. Stop thinking about your mama and put some work in, homie. Evo ga. How deep are we? We better split up. Okej, ovo vam se događa kada imate sve sprejeve. Sada idemo unutra, Sad gledajte ovo. Iznenađenje imamo u kuhinji. IK-47, TC-9, Shotgun i Flamethrowers. Ovo mi se sviđa. Ako ste željeli u epizodi, obavezno ostavite like, share i subscribe. Vidimo sljedeći puta. Pozdrav! Nisam uspio gasiti. Pozdrav!